Welcome to Kingsman Classic Shiswan in Ghana. Jumaiza idun we aye mpobwa. Mpobwa sort desert, lufes, lipes na de. Say pemu works na da ebo Emmanuel into bracket Kingsman Classic Shiswan for Facebook and me product ya ebun pemu location so am a Greek. Me no me 0247 40 39 80 with us made in Ghana from Kingsman Classic Shiswan. Ebusia anope mo bia cover biomedi by DSGA TV and I'm telling you betina say de na nsem a ekoso wo man ni mu ene secondly takrade ene yakeka ni nyina bom ene ye de ba fe so de ma me ne wo mienu ni na ye ho atoye am yetumi atena man ni mu no ena no ye ni mpanifo sinkonia e wo studios of DSGA TV ni ya pensen sim se na be nyina ho be de e beto mi din e de nana ama boydi wa na mafama konye na wa wonim se daily newspaper echegu ewo mine mu anase nda no pay 24th March na ye de ba besumu afi so ne akọ metropolis ni mu so December ko mienu bia mpanifo chechire mu kire ese nyina ese tumi de ye hwe ne boy ho ba se ne be ya pomodi mu COVID-19 situation e wo mu sesie mu no obi ya ho betumi ato no na me started with newspaper no na che say ya shas me ka jo say ye chesa na no wo nim say na internet ya be we ni say me preach cra kire wo nim dadada se wo so na ndi so na se se tumbo mo de ne de esema ekoso e de bro inu no daily statement and I wo kire mu so say don't join us in the house speaker order self quarantine of MPs on return from abroad as a speaker na wo kire mu say MPs am fi amono ma ba no e se mo mo join e parliament cry mo join e cry because isi anu yesuro so ade no hu se obi no hu se ni nipa no nipa na nkire mu se ni se na eye me a onye de huntumi hu wo hwe daily statement no so a osla owusu eno so ne picture da wo kire se o advice Ghana fo nyina so mu jai se mudi ehu bi ahye mu a mototo sanitizers de eye ne de enye nyina wo abonten munyai na monto me bona se soap kra na ade wa na se liquid soap betumi carry with you enye sanitizer nkwa wonya any possible chance bia na o wo hye wo sakakra na watoa wanam ntu woni so entema bia wiwi na o ntoni ani se woto ewo dwaso the Vanguard so say minister blood-eyed in $902 million make it deal and you know and also so say scramble for Ghana's port and also minister na watch it and so say the Vanguard apologized to easy loans Ghana to lose $743 million to coronavirus. Yes, coronavirus kuni die se Ghana aban wo se sika ni nyina na so wo use sika ni nyina ene ye ho beto wo use anamebo e di election na e be bo jankopon ne hwe nimpa nyesa eno Ghanaian Times so say Accra at standstill as Greater Accra MMDAs undertake massive disinfection of city major markets. Yes, and rather any nyina yeti yese Ministry of Local Government on mati omuwegu Accra Jaswa na ene wo mu spray because coronavirus se mpenifo empeje omumu pa ye ntia sempa sisi ayokodo 27 cases to death entine ekwe enimu anisa eba 2 ene peja no mu sisi yakọ 27 anipa 2 etumi ahwere wo mu nkwa enti mpenifo peja wo mu nkwa enti eno ano omuko spray Accra market anapeme he TV kakana ese wo ha ohwe makola nkana pe ne nipa gugigige ko ban na so ene me hwe TV na ese marketing mu aye free kakra ise nkofo ato omo bu kakra ne nkura ni ade omo Accra marketing na spray omo nyina no they mpenifo aye no daily guidance so say Ghana shut down beaches massive market spraying takes off beach ni ade na so no so no mampeni ahe so o me shut ni nyina de ntende wo do be dan hwe se obeko beach bia because we kon ko to bia ewo no say stubborn pastor granted build o kai say na wo twi mu pastor bia wo no mampeni asem o de bai say e ma sorry bia enya sorry because a crowd ni nipa bebre no so ebetumi the COVID-19 ni bi betumi record case ntema asori bia enya so pastor bia wo kuma so won de na so de dende wo ya sorry nyakopon mende aposifo ija ne mu kakra nsempenifu ye omo anani omu ebu omo aso mbeboa ye won paibo mu ni ade ntini atwe omo aso bia esi ija wo mu bi so COVID-19 patient in danger
and the NDC MPs walk out over NDC MPs ni die they make us say munya bote say omampeni momampeni anasem flag bearer aba bekasa enti munya botre na mu hold no with politics no right now because COVID-19 a year fighting no more politics you may hold on right enti na make us say be party ne no e wo say me hwe wapomudi mu ye enti no eni peni awo no free Ghana port or studio has no a betri and common. And to share the insight or say Ghana's owes Corona and the folio of National Cathedral, Zoom Lion, MLGRD disinfect market over coronavirus. Okay, and to no 2-4 and Oguswa. Odi abobo efa coronavirus iwa ototo se mampeni de wo ye ne de wo ye dwuma pa ne mum yempede emu na yenye ne kese se ne ebe ya coronavirus 27 na ya record na ebe so wa na yen recordi ABM to the final say COVID-19 go for lockdown if it is necessary to protect Ghanaians. TUC na mo edge president say eba ne se yen close Ghana kra ene beboa na COVID-19 yesi ano kra na omampani bomode ana pagya mu na eno so gye hu na ye bi say de ye nyina echi na say be record cases de ene omampani yen close ye na chese bibia etumi akokose massive disinfection of market carried out in Greater Accra. Magdan Foundation donates hand sanitizer to state institutions. Banks in Ghana commit 100 million Ghana cedis to COVID-19 fight. Nyamishira mu papa Nyamisha banks on Ghana here nyami inshira mu nyina and afi we stakeholder wow we a private person who so mboa with the fight against COVID-19 here Ghana has seen so hand sanitizer see when you bebrebe so bomode a obi bi owo nchen bia bomode na chane bi what ma obi bi am fan she nkwa nye nkwa wo no busafo nkwa no wo yezi eni na ho hia enu ti no I see 50 jobs with 200,000 samples testing capacity in the fight and the offering government and the government is not watching the and the testing kit in there yeah they buy into no be anya botre I see the breakings was in Nana must save Ghana ports now as alarms blows over Ghana link single window disaster in Sierra Leone. Entino Ghana port and I make company bakoso ofia so no anybody and come find their health for no more Ghana port almost more towards the COVID-19 and the vessels say the mobile and penny for say and don't bet me as to put mum answer no me approach vessel na koyi ne person munyi ne every vessel no mu no o ma ye eniem ebebo mu no mo protect wo mu answer o metumi o say Zoom line disinfect Accra Zoom line phone no so jom go Accra abontin so mo so hwese bibia ebetumi akoso coronavirus Ghana Tourism Authority closed down beaches a very great move the Chronicle speaker Okwe still crying for new chamber after Ghanaians rejected $200 million proposal last year. Food vendors have bachelors hungry in Accra during fumigation. Hey, Ghana for yeah bomb when almost would be boom. I feel no fumigation is I say Accra no. I feel the moon ya moon to me to hey. Yenji ya pomudi woni yenji ya se ho. Why? Aye. Ghanaians free throttle over Chinese passengers. Nana B advises the youth stop circulating false info on COVID-19. Very necessary. Very, very necessary. More money info so Ghana Health, any Ministry of Information, mude eyibi ababetu, mude website ababetu onu say so o person wonko unhu de ekoso on COVID-19 dia Ministry of Health and Information Ministry omoya bomode na ko site hono wo behu gina bontin ke kania wonim enkosi fear and panic bia en fan kire obia momoye mo ho government moye mo ho information minister moye mo ho health practitioners mo go abonti Ghana Health for mo go abonti mo hwe mo hu yi aha tieno no say stubborn pastor fight to taste wrath of restrictions law aso for na mo ye adena see the mo chire musuban ena mo kokoro ti mo mu ena mo fa boganye so mo hwe ebi mo hwe okay daily guidance was say halting COVID-19 spread Nungochi urges lockdown mass testing unim health
aso ye omo hwe omo record first case oma ye hu si record first case no e na omo kire sese ke ye tu oman ni mu anka beboa because they say na na me konisi ya nhwe ye a e be record more cases on COVID-19 nto omo so e to sere I say market infection across okay and also e daily graphic or say and also the same story na e ho no Daily Dispatch on also say COVID-19 workers press about want more action. Until the Omapenika say here more action. I'm saying you might be so no a president on that. 4 ministers in a West African country down with coronavirus. Okay, so if to NDC candidate James Annan granted bill, Chamber of Freight Forwarders accept Akufo-Addo's Unipass system, graphic business or say COVID-19 effect. Guta send SOS to banks, appeal for loan payment. Morato, nti ha na ye de ko akata no de ekoso e wo man mu no ye di ebesi afi yemra metropolitan news no so ne se me ekoso e wo second takrade ha se no so no yemra so eno so no eye fumigation exercise twegu enra da e wo Accra ejedie asoye no eno na ye wo asoye ya reporter baako nesa dofo bomodin akọ honom ekotwa mfoni kakra se na ebe ya yenso ye western region ha se nyam bre ahwe tv no yeso ye betumi na ya hwe benti no me check for no my radio mpacho ma yenhwe video no kakra enti so video na echegu no kire se enrada mpenifo local government mpenifo mu twa mu hugu monti so akra monti so yakọ dwedibia kokọ spray wo mu honom ne ade no nkire se COVID-19 na ye spray no nemu mpenifo kire se spray we koso a ebetumi aboa emum se bia virus ni bi kra wo monti so a ebetumi akele wo na so no emrepem ebepempenifo emo ma chete me se spray na koso no COVID-19 spray is so ampa do mu use ya no nemo mu use the spray ya no COVID-19 nyema ni bi no mu use ya ba clear COVID-19 and so say bia one of the factors and as a precaution measures ni bi no mu take ni up wo Accra enra da market cycle na se takrade asenso ebenya ye de enche bia yeso ye de ebeba ntene say no se na foni ni etwegu no ne ekoso na enra no na ye reporter nesa dofo wo kire okotwa ya wo de kire ye no enti yen sole ye no so na afede ye nko asofo bi mo sekenita kwade mo so akasa se de omampani de abetudwa se ye nja public gathering ni ade no ebeboa papa enti asofofo a mo ya so den mo nyai na ye nyina ye nya adwemba ko na ye bo omampani se na be the fighter against COVID-19 e western region ha se ani Ghana ha nyina no ebetumi abrase asofo bi dum ni Ideas GTV etwetwe nkomo na yentie dia wo mo kan asor wo manim pa yeduba na man pa bishop ya wakan be na asame de ekro biara asori yim no ekro jenje enti oman wo ho enfu so akada oman wo ho na kusuba ni sim enti oman so nyoda no yi the president of the state enti oman peyin kasa or the reality na mo ka ho asam so no ya za ofani pabrabo ho ofani no ho enti ye nyan land enti ye hu ngine bebe ye meha ye be na wa banda mo ti bia no congregation aso no so ye hia ni ye be ende enti aso no pemfu so hia me che the presiding bishop ana yi bishops ni na hia na we training de ma o man penina kan o de yitido enti aso no ke hia ni wa hihye na ibi se ye be ye American bibi o hana will quote out of context. Daniel Nathan ana nanka oye no wankafa atorenchem onyaza affect man money na it's about his faith or you need to masam and no plan mo da baby wori ye bible cracker de mo seasons in some famous season na mo yankopon so fa me yankopon na mayer ka hwasemi na me see situation ye in front of content mayer ka hwasemi onyaza oye de ibiti baby no liti aso nde awon koten no wo fa ho de media influence oye how wa ba man muni nara ye na ye be solution
America say was a don't know where to say if he's 6 yako 9 yako say we do 19 was ahi and yes it's the crucial if you must be ya bompe na jama mombanda na ya di bi ofan bi ahun say ya akwasoro enkwasoro ya abe ofan bi ahun nti so banda ma onye da waji ofa hu zo o bible no mu ntin de Daniel ayi nti oso ma me nti obanda mo se feyi di manya yi disen penyi na odama na no na yenya yitini sente na nteni yankopon God's representative on earth yankopon na nemsi nti okasa na albakasa so we think our fraso fu na so hu na hia wa share idea na akere ho hu na share wo bompe mama no nti onye position bi onye bi oye de audio fa hu de influence de ye brebi nti o de je nti na yete ma wa ka na yehwe akwan foforo ye ba fado a ye ba Jengezi ntofu mebo kodo so ya songa ni wadam ko UTV for there emra yomi oyembra enumu yezim ankasa mo si wiasi ayeda oyempo frim na yehwe amanaman different continents apart from China wana dem yebe wanansi wa kokoko Australia, wako Asia, wako Europe, wako America, na nkeke kwa Africa, waba. Na amizi makande, yaman penyin wayazi o sende, bata ni biya no obo na nifie humban, obo number 1 humban. Ntino adani ma yaman penyin, ujina Ghana, Ameniano, ozi tugwa. Ewo ahweye hu o de hin na yefa na yezebo ye hu ban usende kwana yerbe ofado osan oya amatso kakra ebe ni nyimpe pia oya asam dodo na so okambo ano a oya asam usende yerba no emfo wenwu na osan ntino mejizi de yaman pain wayazi na bibiara oza tufum de amanamba no yebezidu no odi yizidu yentum yembum fado ntino mejizi de se yizidu a o ma yarba no onkwechi bebre na nyimpa kakra na wodi fi amana amando na woze buru mu wetum na we gbenwa na wahwe hon yi ma wetu yarba na ase osende se yanyadam na se yarba yi yama yenzima omanpanyin na kando na se yepuepui yenenam ha yen huru yensa huye na nkeke kama ono onyeza oboboa emani nyina nti amagize mampanyin wa aka no oda Ghana mmenya no yehwe na yizido yeze ba asorma wa aka asorso na zokeke kama magize de ya aka akire hen asorma nyina de wonte fi na mode yakachire ho no yabeka egu WhatsApp do naze na yetume da ahye mono nkran yenwo na abobbo bompe na mum yebe hia da asorezi ono ombem na yen yeso osan ne man panyina akade wo bosum kronu yentine fi na yarebe wansansan dodo na nzimbegiz da yeye ma na ode yizidu so the come down now munja de mo be challenge oye authorities as a maka be chere memo from be another abro mo preach or outside omo ya outside preachers me so nye won emana me ya won counselor won mo preach outside Mike mo outside na as me nye won counselor na I'm that say another so ebi no ke preach outside no mo ka chi wan na yaro kasa me ka sem bi kire boys no
there I don't know who there to me or you drew to me or you drew say to me you drew can right no right to me you drew can right and Sunday be there all right not to me is work baby and Sunday right nowadays that time no more go win mas that time no more work baby it to me be authority aban war Ghana I was akesa no me yenye ya adwen de nyon pastors no me monye ho na adwen de munyim nyansa dodo ana munyim bible dodo ana munyim nyama dodo chen ye nuanom Pentecost asofo mpanyifo na asofo mpanyifo bia mabobo ho din mo me calm down no sande nyama som enye chena la Christ betuma aba ba wan be chena so a ye gudu ayarsom rade wa komen wa dwenim na wosunsun ye pa dampa erosom nyame ye no the manzama no tumbu abem mo wesisi ma president aka no tumbu abem but ma president aka mpo no menyim de onyi adwene bone biara zema oye nsoro na emom o receive him metra hasisi a na se president ka ma se mempene ma beye asori o ma achima court mpanyifo apecho whatever reverend mo ejam na say yaraba no atu esi church wa mo wesikam be see the members na no just 1 month me gu me nyima ase me wiel so ma ke see members so me srobia me sadam say me srobia me sra pastors painful non pastors especially non pastors me sra man o stand as of painful mo tete en krapo no o mo cross one church edi oye empanyin na brado it me sra na me sra bio Western region, pastors, Western region pastors, young pastors, Mr. Rahman, because me knew there, I saw that I see Biara Niwa, a babu Rawa, Sabi, Omo, Raya, sorry, Debbie, each other young pastors, Mr. Rahman, Omian feel boo, and my man paying, or Sunday, Metnahe, Nasa, my branch be, my catcher and the hair, man, ye day, Nasa, Oya. Na che don fe bum fe mam o man panyin Nyankopon no ze si ho se yeto aba the whole Ghana yeto aba na Nyankopon yi o man panyin na e de hu de Nyankopon na o ze si ho into okasa nso okasa manyame. Enti asofofo a wo so ede wo mon asem enu asem de to second takrade fo nyina asofofo ni nyina enim se mu so muntie the president work na munni so yen free so second takrade mayor no Anthony Keke sa no so de nenu asem de abeto wo no mo se enam the president aba be kanenti no obi bia wo second takrade ha se major policy mu bo modin ase obedi the president aka ne so na wonye dia eni se wo ye fi se wo ya emra no eni wo bedi bibi ti se church activities yen hwe se ye bejai funerals yen hwe se ye bejai conferences yen hwe se ye bejai workshop ahodro yen hwe se ye bejai religious gatherings activities na dia so yen hwe se ye bejai festivals sporting events eni dia kokoso enyama bebrebe abekoso ebe public gathering ye kan ina say public gathering bekoso bicho police ni na ye hwe say be hold ni na on na ya boy ho ban because assembly no abom ho ban ene omuni MMDCs ni na so akasa se ne be omuni na be boa na etumi a fight COVID-19 e Western region ha say ene Ghana ha say na yentie dia Anthony Keke Sam wono so ne no masema waka kire second takrade sisi ara ye hu ezin kita ho ye yim de dewuru na orokọ ye wi ayen so ye ba ma han van na de na wa bodewuru de na orokọ do just the dodo na so ye national radio and national television so bohu de da menzama ina no atwa asensan sagwa ayefra ka no aso afim asofo ina so bishop fumpenfu ya wa mo nkrofo na atase de aso da na boy den wa atwa asensan ntina ka den wo o che de ombado sagwa ndaso ye kafa emunu wo esiya ezeko chapel na chapel nara wo mgbe ombado mosque ombado na zizi arekwan a che da adinara onyeye ntina ya mo ehu de da menzama ina no ya atwa asensan se ne nya embre pa na ye woman sabi wa ya tasa ya boy ebre da ma sami wa den ombay na ma wa ba no oyehu
nti na ɔmampanyin aka kyɛn dɛ yɛmbɔ yɛn ho ban. They say prevention is always better than cure. Nti yɛmbɔ yɛn ho ban. Na ade no so sɛ ɔba na enyimanyim nara ɛsɔ wa na oyɛ sin dɛ ɛbɔtwa no ma ade na yɛ waba. Nti na yɛtu yɛn ho fo dɛ wɔma ɛbɔ mmɔdzen na yɛyi na akwa. Nti yɛgudo yɛwɔ ahene pii na ɛhɔ na yɛtu wɔn egyina so yɛbɛkyekyɛ wɔn mu sampafo no wɔmbɔ ne dawuru ma hɛn na po ewi abere ahomakyew wɔmbɔ ne dawuru ma hɛn. Wɔn aba ne sɛ gya wɔn ne wɔn kɛkyɛ nkyɛn ma na hɛn ne yɛn ma yɛba no ayɛ dɛ wɔatrɛw mmɔfra no wɔayɛ kofo awofo no yɛhwɛ yɛn mmɔfra no wɔayɛ kofo wɔn mmɔfra no bibi wɔ bɔpɔ yɛ akɔ ɛsoma mo wɔn kɔ asɛ ɔyɛ dɛ na yɛ mo kogo nti awofo yɛ pɔn kyɛw wɔn ma mmɔfra ma no wɔn mmerɛ fie na wɔn bɛtena fie na nkɛyɛ dɛ yɛbɛtu nhia do na yɛakɔ akɔtɔ yɛreba a yɛgotumi asɔ ano yɛda abɛfie yɛbɛtu nhia do na yɛakɔtɔ yɛreba a yɛgotumi asɔ ano yɛda abɛfie sɛbisɛbi tɔfra mmɔfra no wɔwɔ sukuu no nti ɛma wɔn ntɔn ade wɔsi ade nti yɛmfɛn dɛ wɔwɔ sukuu na wɔakɔ break nti wɔakɔ break a wɔhyɛ dɛ na wɔsi a wɔadze mbere sa na wɔaba yɛbɛkɔ aprɔ yɛkɔ na dɛm na ɔsɛ asotwe biara wɔde yɛde ma awofo yɛde ma ɔba de yɛka kyerɛ wɔn dɛ ɔmfɛn brem anadɛ ɔmbɔ hɛ nyinara ɛkra kurumpo yɛhwɛ a ɔmɔte ɛmu ɔyɛ na obi sisi ara coronavirus na abɛnti ɛna mo po na ɛkɔ ho ntipe bo na obiara reguan na so nka ne ho ntia was good luck ana sisi ɛkɔ ho ntia akafa asɛm abɛ kɔbɔ wɔ asɛm abɛ ɛbɛ na ade nti na ɛpɛ ne gya ɛmɔ nti awofo yɛpɔn nkyɛw pii yɛyibire nyina yɛgye yɛn kopɔ ne di na so ɛbɔ ho ba no sa oye ohia papaapa yɛmmɔ mmɔden yɛyi Dwumadze akwa na yɛmfa mpa abɛnti nti na yɛnkɔpɔn bɔ wɔn Ento no yeah sekendi takrade ye mayor ba kopɛ ono abo Anthony Keke sam ono so na ode numu asɛm de amaye ha ene ye de Metropolitan News no ye di ebesi Nsemsem Dwumadze so na afi de yaba studio ha sei na de yebekɔ so studio no so ye de aba besom na no meka kyerɛ sɛ ye hwɛ sɛne ye use sanitizers ende enam se COVID-19 na ye bomode se betumi a fighting ti amafo benum ho afa bronya ho ye ne ani se wo mo ye ebebre na tumi ehu sebe omu nimdie mu no omu aye hand sanitizers abadwama so a ye to use because ye nyina pe hand sanitizer use enu ti ho prayer enu ti bebe na so amfa kwan pa so eno maye hand sanitizers enu nti no bi won makokoto a enu tumi distance boni e de brew nti ene ye opani awo no se na meka no fi takrade port we call health directors no mo hono na so mo hwe apomudi hu e wo Ghana takrade port ono edi mu akoti na ye director Mr Joseph Nyako ono no e wo takrade port we call ono no ni mpenimfo bi ene ne omka no ho a omhwe na apomudi etumi ekoso ono na na pe ye no na esi nkonwa e wo studio ha se ya ene no e betwetwe nkomo na wa chechire mu se na ebesi use hand sanitizers no se ne anema e wo se ye hu ye to a ye ready ye wude ye de ye ena afi de port no so no mu so mu ye de bom ho ban e wo hono eja anafi mu akwa basom medase bibia aboko die bibia aboko ne wa boya die wa ba ntem papa nyame hira opa ye to safra na waba bibia ni na port ne ye so to safra ya ye so wa be take coverage na chese bibia akoso anape ye hwe senia ye besi hand sanitizer se be gudwa man so ya no ye bi frame ni ade wo akwakọ ye health penia wo ga takwade port na chese wo de chenche bi be man ye ni ade COVID-19 ba ye senia more health practitioners senia musi asom no ma ye hu yo medase pi na me make a correction kakra me the head of portet takwade okay head portet okay takwade okay yeah medase since COVID-19 shas no in fact yen health workers no ama yadwuma no ayeden kakra na esan say yadwuma nti yasom na said ya wokan no eba ne say no hand sanitizers no ebuo edwom because tama shas say omo demand na shorty nti ama nkrofo pi aye bi agum na beka nyama bakwa na mienu bi say odi tu tremu a na wokwa akoto a obohu de say woto because so anya sa before bohu no akoto ade bone a wo fi say o protect wo hu no na mum na wo the problem say ma hu say ka hand sanitizer wo kodwom na wokwa akoto a say wokọ supermarket market areas stores pi wo ho a aye recognized stores no
na yɛ sɛ ɔkɔtɔ the same thing say saa stores no answer na ɔmo baba edi abegu hɔ no yɛ wɔ standard board ɛna food and drug board ɔmo hwɛ sɛ saa nyɛma no wode aba ɔmo aso yɛ ɛma ɔmo ahwɛ sɛ nyɛma wode yɛ ne nyinaa yɛ anaasɛ ɛnyɛ ansa ɔmo de agu hɔ nti sɛ wotɔ hand sanitizer deɛ ɛyɛ sɛ wohwɛ wɔ ho no date a ɔmo de yɛ ɛna date a ɛbɛsɛɛ no ehia paa because ebia na obi wɔ bi deda wɔ hɔ a date no apa ho nti sɛ wokɔtɔ a wo fi sɛ wo wisu no na wo de problems ma ho nti the first thing I saw wɔ ho no date a ɔmo de yɛ ɛna date a ɛbɛpa ho no ɛyɛ sɛ wo hu sɛ ɛmpa ho deɛ ɛtɔ so mmienu no sɛ wo ma so ayɛ sɛ wohwɛ na content a wo mu no sɛ ne potency no ɛte sɛn ne nyinaa bohu sɛ yɛatwerɛ ho 99.9%. So wo hu ne saa na kyɛ sɛ ebetumi ayi James pii nyarewa pii a ɔno nti wotɔɛ no ebetumi di adwuma deɛ ɛtɔ so mmienu sɛ ɛyɛ sɛ wohwɛ sɛ alcoholic percentage na wɔ ho no ɛte sɛn at least ɛyɛ sɛ wo hu sɛ from 60 to 70% no na kyɛ sɛ ɛdi mu deɛ ɛtɔ so biemu no sɛ ɛyɛ sɛ wohwɛ sɛ yare James bɛn na ɛyi because sanitizer bi wɔ hɔ a ɔno bacteria na ɛyi na sisi ano COVID-19 no ɛyɛ viruses na viruses no so ɛyɛ different from bacteria nti sɛ wo ma hand sanitizer no so a ɛyɛ sɛ wo hu sɛ etumi yi virus a anyɛ saa bɔkɔ akɔtɔ hand sanitizer bi a na bacteria na etumi yi then etumi yi virus because virus say ɛyɛ stubborn etumi yi nti sɛ wo hu deɛ yɛatwerɛ ho sɛ etumi yi bacteria and viruses no na kyɛ sɛ edi mu sɛ ɛyɛ sɛ wotɔ wɔ saa mmere a yɛ ka ho asɛm ɛna deɛ ɛtɔ so biemu no sɛ ɛyɛ sɛ wo hu sɛ food and drug board for no approve sɛ deɛ ahasɛm kan no saa nduro no nyinaa no so ɔmo yɛ a standard board bɛhwɛ sɛ ingredient a wo use no ɛyɛ up to deɛ ɔmo pɛ na ɛna food and drug board so bɛ test ahwɛ sɛ deɛ standard board kan no wayɛ no pɛpɛpɛ nti sɛ ɔmo hu wo yi hyɛ ase sɛ wo produce a wo de bɛkɔ hɔ na ɔmo ahwɛ na ɔmo ahu sɛ yɛ deɛ wɔmo use no entumi empower nipa no nsa ho anan sɛ entumi ma sɛ wo use no nso entumi nku James no ɔmo food and drug board bɛhwɛ ɔmo hwɛ na sɛ ɛdamu sɛ ɛyɛ good a ansa ɔmo approve No, because of this panic and fear about on the COVID-19 fighting, among Kofo they don't pass through the right process. Yeah. Because seminim hand sanitizer, you be an head there, already out. And we say, okay, the taking, and I say, we proceed as no more fast, so yeah, and no tin me qua, me never and some abanam sene, me ya say, me, and no say, food and drugs board authority, able to me, I shall say. No cray use so and as on to their laboratory. No my show me was in the crave to me, use no. Yeah, no, the other one who say, do uncle P. be the namas, dear. Now so, your sauce P. or what for the drop of one monitor. O man or more bow. I shall say, dear, what the buyer or more approve on 1 hour ton. No more uncle P. so cost shops and could too a ton, dear. Into the market or say, say, we share ingredients no war no. The percentage. Alcoholic percentage, 70 to 60 to 70%. And the potency, no, the way I water no, say about match 99.9%. Sign your money in our share, let's say, let's just say, okay, because one year idea now, if we say, you soon, now, oh, how, yeah. Now, what to hand sanitizer and so, the way you soon so, sɛ wota anya sɛ wo de hyɛ bag mu ana oboto mu a na wo kwa wo wisu ne sent ni sɛ especially amo omoto nyema no yenhwɛ sika so obi woto ade na so obi disika ma wa sai sika na efrenye ebia na sɛ bi wo nipa no ho wo wisu ne handkerchief nipa bi wo ho wisu tissue wo wisu handkerchief nti sɛ obo wa na so wisu a na wo de ahyɛ ne bottom wo hyɛ ne bottom so bebia sika no wa na hyɛ nti so oto ade na wo yi sika no na sɛ wo de ma wa we say why infect one sahon what the akasika no into omo to na ade e say time bia hand sanitizer na si ho kakra na wodi bi aye on sahon kakra na wodi bi aye on sahon especially omo ka taxi no nso obi ba abafo a wo so handle mu no abie ono nso o drive a aye na wodi tissue
ka hand sanitizer bi no dey apapa that particular place no na che say omo fo no omo so aye safe na say who use hand sanitizer na dey wo mu say James bi won san ho a ekuni nyina nanso James no omo ye say akaye say sticker bi e won san ho na sa dead James no dey ewu nyina won san ho inti na so who use hand sanitizer na kakra say be 30 minutes no ukọ na wunya nsu say barinka bucket na aba no wunya bi na wo fa samina na wohoho nsa ho ye wohoho nsa ho a men da ho say wohoho biara o de eya ne say ebi wo ho a okwa kodidi a onhore nsa ho no mumodidi wi a ngo na obaye na taram no akọhoho anya sa say wo ba bedidi na wo de samina ahoho nsa ho yie na wo wie krampa na say wa ahoho nsa ho na wo de ngo no ye wataram krampa wo ye safe because when someone na fi no ohohoro a wo de samina na nso ohohoro a ebeyi ni nyina nti so use hand sanitizer na ebeku James no ekuna ewo nsa ho nti so use samina na nso ohohoro nsa ho yie a no wa yi fi no na sa dead James ni nyina afro nsa ho na a che say why safe yeah ama so use a de wo mani say wo use no de samina na nso ahohoro nsa ho de but aya na ade a ye a yasa ati yare no ana James no say ebia na ukura phone ukura key ukura bag wo de akọ wo da na nim no wapo na adwuma akọ fie wo da na nim no wo saa vorinka bucket bi wo ho nti wo de nyama na go fom wa de samina na nsu ahohoro nsa ho fine na wo wie no akọ phone na bag no wasa afa saa yare no nti de o mu ni say wo de phone na bag no agu nkyɛn no wode nsu ahoho nsa ho na samina ahoho nsa ho wiea na wayi hand sanitizer no na wode tissue wode afa hand sanitizer no bi na wode akọ phone ho apapa ho nyina bag na ano apapa ho nyina kia okura apapa ho nyina ansa wabie wabo na wanta anya saade a o mu se wahoho ho nsa ho de nanso wode beso phone mu no asade akofie saa na ete enti ai sem prepare no sanke ye wo hye ensa ne ade ni na wi se na ke wo COVID-19 fight ni mu o sanke tumi ye nya hand sanitizer enti ke ye wo hye ensa na ke de hand sanitizer ni bi so de fa ye bag ni ye phone so mu so that ye be wo hye ensa be ye ensa so nkosom na ensa se bi ana James bi wo ho ye ensa so enkofa ensa ma eye ho enti no ebusua eye wo pani e wo no wo ka eye apomudin fo a wo Ghana port ana se takrade port no ono na yene ne atwetwe nkomo ewo studio ha se ye hwe se ne akwan ye fa so abinum eye hand sanitizers bi gudwam a ye to a ye nim aso se no na wo se ye yusu anase ni se no ene wo se ye yusu na afi kwan ye fa so yusu hand sanitizer no so ene ho nkomo na na pe ye di afi ye bebisa no se ye ha port foi vessel ko ye kwakoso vessel mu ye ko ye se ndumedi ye di wo port wono no so enhihye ye anasa homboa ben ena omo a omo hwe apomudi hu ewo port wonum so mo so ayena so no ansa ne konkwaji aboafo enkrato ma ye ba e beton common so welcome to Kingsman Classic Shiswani in Ghana. Jumaiza idin we aya mpobwa sort ye desert lufes lipes na de say pem works na da eboyi manre yo into blanket Kingsman Classic Shiswan for Facebook am product ya ebun pem location so am agrek me no me 0247 40 3980 with us made in Ghana from Kingsman Classic Shiswan. Ideas GHT ye kan se na ke se ensema etwegu anwuman ni mu no ene yababo no a ye de bro enti mesan ma wo a wo hwe me na akwa aba na masan ka kire se wo hwe me abomodin se wo be watch party na wo nua bi e wo no so no wo so wo hwe no de wo so wunya no so etumi enya obetumi so ahia na so follow ye na wa like message se wo comment ni ade no so bomodin se wo de ba penny wa say meridi na nchechiremu e wo se yenyina yenya no wo de amaye no insult wo bia e wo comment mu me da se bebre papa me sam wa kwa babiem yeah se yenhwe ye ka port adwumaye a na che se ho na Ghana e benya bibia e free wonum isuo so ni ade nyina free eden eba nti yenhwe dia mo a mo hwe apomudi hu sem e wo honom no so yenhwe mwaye a mo so no mo ngusu a mo ye you say more back on a lot of exercises e be boa na coronavirus mo so port for no dey abom ho ban ti yen hwe dey mugusu a mo ye e wo ho no yo but asipi said the government no ma directives say
the all entry points, including seaport and then airport, we're closing it down. What it also say, goods and services and kahu. Nature say, ship the nyama bar and kahu. Say, a car at the nyama bar and kahu. Until still no, yen frontline officers, na airport officers, yen no, ye kwajuma. Now, the woman say, port no, ye area beer, in fact, say, yen health workers say, oh, no, say, and when ye one of the entry points are sa COVID-19 which ma famu aba. Esan say nyama every outside in no eba no ye inumunu. Wo hwe COVID-19 na a spread war and wiase nyina. Nti ship fi baby aba wo ye suspect. Nanso say ye adwuma. The reason is say vessel beba ye ma agent no ehu captain no now was sending information be your information be you were the last 10 point of call list near your crew list you were maritime and education list sa listing now and other document was sending my first until before shipping babano near stadium who say tama shipping free country official ban secondary ni endemic area tama free ho ebano yebehu and a tama crew no nyina adwane shipping no so yebehu. Now most of the times na ya ship ne ba e di be 3 months wo eposo e bi di 1 month nti si steady hwe na ehu say vessel no maybe ofri ba no we di be 1 month na che say incubation period of COVID-19 no atwam na crew no so omo wo vessel no tama mo dwane vessel no e bi di 3 months 4 months I che say already sa incubation period na pa ho nti se vessel ne ba by this time no onam sa yare nti vessel bia ba ye wo about 150 meters away ye frɛ ho anchorage shipping baba da ho na wato ne anchorage wo ho na omo de message aba na port officers ye the boat akɔ nti se ye kwa ye bɔkɔ inside na ye ne captain na kasa ne ye ne omo ye adwuma omo ni na ye frɛ omo crew no enyina no yes screen omo ye wo infrared thermometer e de be screen omo nyina ye screen omo wia na ye hwɛ omo passport no data omo de fo sa ship no so ye behu nti se yes anyama ni wie na ye hu say problem bia ni hɔ a ansa ya catch pilot or down say sisi ade wetumi ama ship no aba waf ansa ship no aba na by this time no the anka ship ne ba na immigration customs and other workers no go on board no mo so akoye omo inspection na said ya by this time na aye ehunu ya catch other stakeholders ne say ship ne ba na ye inspection na say ye hu say problem bia ne hu a anka immigration customs and other officers na obetuma tena office no mo ene sa vessel no aye adwuma no omo tena office na omo nya adwuma na nka nkrofo kakra bi a ehia pa se ese omukọ vessel mu kọye adwuma na sa nkrofo no nso ya kyerɛkyerɛ omu nyema ese omu ye se dia vessel no fi endemic area aba do mu se ya inspect ahu ede se problem ne mu de na nso se dia be ya adwum betin no nkrofo kakra bi na ye mo omukọ am omukọ ye na nso omukọ so a ye wo some kind of PPE ya se omu ede kọ se hand gloves face masks and some little apron bi ono krampo yen health workers na usually yeshe na hand gloves na face mask o yeso omo de call board na omo koye adwuma omo ye wie nso a omo duru outsider say omo yi the way omo be yi sa hand gloves na face mask no akire omo nyina because say in case say wati yare on board krampo na we yi no anhwe ne ye ya na wo de asana ho. Apart from that, your advisory port, director, now, one would this one bomb more than pa say, Sir Veronica Bucket, among fancy vantage points. I'll be out to none, and among Kakrabi, and no Kushiabi, nowadays, some men and Sue, a hawk sound. Some hand sanitizers, among fancy vantage points, say, Utu nam, and among Kakrabi, and when you be iron sound. Say, vessel in the bar, gangway no. Veronica basket ensu ho samuna na ho nti ansa na obowura mu akoye adwuma krampa so wo de samuna na nsu ehohoro nsa ho ansa wanta
na ade ba ko a ɛyɛ dani say vessel no it is a community on its own in the ni say ata ɛyɛ say ba nkrofo workers omo wo mu krampo omo health ni hia omo dodo krampo sen wa woba nti ɛyɛ wo a wo yɛ officer akwa akwa yɛ adwuma krampo na omo screen no ansa ya ma okwa ma won so wa yɛ wadwuma nti sisi ade yɛ gusu ɛyɛ adwuma apart from that no said ya workers ekoho ekoye adwuma no say yanhwe ne yi na say bakotia obetumi de asan wo mu nyina nti onam sa nti ya group omu ni ama omu nkyerɛkyerɛ ya kyerɛkyerɛ omu ya hia dock labor ya kyerɛkyerɛ omu ya kota hotel ya kyerɛkyerɛ omu ya hia immigration customs and other officers no ya kyerɛkyerɛ omu de ya so omu ye na de enye so omu ye na saa yare yi ade bako a awo mu ne say ɛyɛ nkɔfɛ say ɛyɛ airborne enye airborne no WHO establish say World Health Organization. Yeah, omo establish say airborne. Na ebeye airborne a say enclosed area. Yemfa say yarefo pi wo hɔ a ono so nurses for na at times na ya omo stand at risk. Nurses and doctors no. Yemfa say we enclosed area eyi ebo wa na yi aye say no. Ono na ehia na enye airborne. Na ade ba kwa ehia no say droplet. Won sa na wo de bati. Inti nipa nso according to research no say ebo wa kra na yemfa tissue enso ye na say yembo ha say e da betuma aye mo ka say ebo e betumi aye ebo ni anye ebon one thing is say wo bo wa na say nipa na ben wa na wo bogu no ho a wo betuma nya na mom nti na ye say ye distance ye ho nti ye distance ye ho na say ayofum na say on say o sinizi ana wo bo wa ba awrefum nti se wo distance wo na se background pa na che se nipa no men no en affect no na ade bakwa wo mu se yensa na yediti and according to research no nipa bia no time bia wo de nsa kwa nanim 2000 times a day unknowingly winnim no wo de fiti anopa kopma anwum no wo de usabako anim anfo anko hwene mu a wo de bako ani so ana wa no ho especially man no ehia papa Inti na very good. Inti I say let limit saa nyama no because saa virus no baby ebe fa abakọ honam no ohwene mu wani so ana wanum ana wasom na yasom no krampa ye fa ensa akọ na say ye ni ye hwene mu na yanum no ye tade ye sakọ aho papa ono na ye say limit kra ana ade ba ko no say semina na nsum no na atam bia no every 30 minutes bia no wo benya kwan anka na wakọ wa wisu we so we are we so bibia mu a na wo the hand sanitizer kakra aye wonsa we yes obey safe into because of that no ya church workers no de say omoye na de say omoye no ya church omo ebusia ye nyina ye tie we nde we adwuma takra depot wa de wo say we ye no na empinifo church ye no na ebebe na join ye e wo Facebook a wo mu ni ye ehwe na me kan cha say ye kasa preku company on a day no omo distribute 200,000 sanitizers de ma wo baby bia mo market wo mo distribute enti no wo fi omo de antwe ka ko market wo sisi ya na jese wo so tumi akọ akonye bi freaky chosen or say this is very interesting. Okay, so thank you Ishmael Boate aku manyi ono so join here Raphael Prempe joining Sika woman joining and na neju so my thumbs up has say I say I am here watching na neju bi oti bi atena hono na fa comment Fabra Joseph Dinaro Amagro edin de asemo fa cheme wati ono so hwe Benjamin Blay me couple or say from Great Pablo watching you live in Escado Keten constituency. Yo, yati coming MP. Yati why and then Bimusa joining or has say me timeline so Prince Danaochi or say nice program. I admire your costume, dear. Thank you very much. Dominic Nana call me Ryan on also join here. Maxline Chelsea say me and mommy bakope on also join here 1 year share Jubril Kosoko ono so ajoin Dennis Amponsa ajoin yes enti no conform metumi na neju wajoin me se bibia obi a no ho na fa wo comment fabra enti mpacho ye call forward na ye hwe dia Ghana
port for no wo mo ye hand sanitizers no distribute bebre and say e go the various points and wo kwa no we use so yes but mo ma obi ase bia munje fanto to mo ho and say bibi sa adwuma mu na mo asoprai wo vantage points na de wo to ho de wo na ese woto oh okay yes what the bobo ban ko fi bia no gate a wo be reach bia no sisi a na eguso ya check ya de bi SC vantage points management director na in management you know yesiaye very soon no ye de bi so baba baka ho otu na anamon be 2 or 3 no wasia bi say wo ho sa no ho sa ho apart from that no so ya ma yen officers no wo gate bia ogura mu e de tamam de no screen hwe say we ye safer as we ogura mu o ban so na screen because say o nature sa COVID-19 virus na anytime bia obetumi ohun adadi na say ebi wo ho a infrared no endo betumi adetect wa bra ho aye hye no na say ohun ye hye na say hye ohun so a on infrared entumi detect until the only thing I say yen say distance na you say mingle with nkrofu pii na said e ka no wo bo wa say wo bogu wo tissue mu na wo tu go so say wo tu baby papa ye because anya sa na wo bo na say bia bi wo ho na wo to chin basabasa obi nso betumi anya mami enka ncho say we koko kreni koko na wa hata no so na awo no shell na ewo ho no bomodin se wo be noa bi se wo be noa sa betumi awi o ne akinga na 3 days na me hwe TV na koko board penin pa wo kire mu se eno no so tumi boost immune system ye beba no so ne ne the next line ye ba so enti ni mpacho wo ye koko kwani a wo de wo podi nyakopon adom wadom no adwuma wo enti na ese de wo sabe so mu bia wo ye bia no ye na ye ne yie eso mfa so no wontumi nkire wo kina enti se wo ye koko akua abomodin ase wa hate bi wo de yi bi why na no na fe boost immune system ebra ye bisa ye penny abra se na ebetumi afaso a ye boost ye bisi ye ndi vitamin C ye die enti na obetire mu obisi ye ndi orange ne ade no so obetire enti no ye bisa se ekwan ben na ebetumi afaso ye boost ye immune system because ye see ye boost ye immune ni na aka ho na afi so ye ma ye stress ye hu too much enti ye bisa se ekwan ben na ebetumi afaso ye boost ye immune system yeah the old money say say wo hwe adidi a udidi a abama wo minute na ye high na anka okọ hospital a ye wo obi ho ye friend dietitian ono na oye expert obetuma kire but the only thing say aduane ye di no ono na ma ye immune system no ye very high aduane to say oranges na pawpaw na pineapples fruits and vegetables and aduane a yanka say di no saa yedi no nyama nketenkete bi wo mu a oma ye immune system no ye very high into say udidi aduane papa that is 1 2 tambia no say wonya enough sleep because otumi da pa na osore a na che say immune system no omotumi ye adwuma na yes na say na me find difficulties pa so wantuma ananso na wo ha omo oh okay wantuma na che say wo ha omo so wira ho a omo so wira ho enti say yare bi say virus bi ko mu krampa once omo wira ho no omo bo kwanka no enti ese wani je tambia na say wutumi didi wutumi exercise wutumi numsu wutumi da papa saa nyama miensa wo ye na wudidi papa wo immune system no be very high nkrofo aya omo de no hu kakra no ene obi a waye panyin sa say ahun say ne system no akofom ne bibia akofom enti ono na aya hu nti obi a waye panyin bia na say ehwe no amotumi didi yie so otumi didi yie ya ebeboa no ena obi a wo diabetes ana say hypertension no ono nso eba ne say ya immunity no akolo kakra ono nso say tambia no udidi yie wonya fruit na other things na wodi a ono nso abama wo immunity no aye high na the air can say sa kofu bebre a yedo omo ye be mingle with them no na say ete so because obi a okoben no wonnim so obi a so onibie na tambia no hand sanitizer na say ewisu because e yemfa say wonu ka no afotrotro na taxi say obaso handle mu abie ebia na obi di bia ye ho ono nso betumi ati nti hand sanitizer dey say ben kakra na odi bia ye wonsa ho
kakra na odi bia na mom wonsa na edoko wani mu no na yesi yete so na uko meters kakra be 30 minutes na wonya nsu na samina ya fa hohoro ye sa ho yiye ye yesa anyama ne dia sa yare no betumi ayi na kwa yes yare no betumi ayi na kwa obi si mi bisa o se sisi ana port ya tuma yentumu aha enti no mpacho port yentumu wa enti wa wo de o send me WhatsApp message mpacho port ni yentumu eguso a eye adwuma ne mum preventive measures no eno mu de go akwamum guso a oh yeah eno say send am si check goods by inside ni ade a mu de call so send am si check no say me mbisa o sisi ano send am si yeah the eye ne say ona na maka na ha so no say the type of goods e ba no ye hwe na time e di fi ho e ba no because sa virus is na cause COVID-19 no to make that surface it di some hours and some days inti yefan say sa guso na eba no say ebia bi e de bi aye ho krampa time be free baby o free no e be duru ha no na sa virus no ina wu na de ba ko hia ne say workers na we inside no na bi we be hu a one na ye hu because of this intina ye hwe time am bedua na ship no na time ship no be fi ho aba no ye hwe na said sa 14 days apa ho a na ye kom na ye inspection no bi anyare a na enim say e safe no say gunshot or say ye wo e discreet no mo nyina because yankasa ye health no ehia ye dodo sen adwuma no nti ye nim e na say vessel no free endemic area na say e ba say ya hwe na say yehu say incubation period apa ho aye safe ye be adwuma no owo sa atare a ye say ye hye ye de kom do yehu say incubation period apa ho de now so ye wa atare a some kind of people here ye sha na ye de akom na yakoye adwuma e na eba ye ma na ma waf ye ma na da encourage ye adwuma satisfy no ansa ya ba na onam sa nti ya limite nkofo a eye adwuma wo mu no nkofo kakra bi na be ye adwuma wo mu se de ye be ya enfa problem bia emma nti yegusu eye adwuma okay obi so say mi bisa o say mu sisi anu mu ye de na mu ni customers o mu ba port inside no eye adwuma yes customers no by this time no ehun say wo mu a o mu yi nyama na no ho keka ho ye de akọ hotel wo secondary road nti ho na o mukọ nti nkofo workers dodo na eba ho ana nkofo kakra bi na say before obewura mu no ye wo infrared thermometer edit test we hwe say why safe answer wako ena say bia ukura anyama bi na wo pese wo de kọ vessel no krampa ye test ya mo afele form na ya trotro wo mu answer ya mo kwan mo akọ o bounce one still ye be screening answer waba asa waba okay so mami kancho sisi ana aba be pim say World Bank no we moving forward on first 1.7 billion dollars in the pandemic aid project no nti no so muguzo mu ye ehun adwa me kai wo say aha ideas G8 TV Nsemsem Dwumadze na weni eguso a wo ehwe ebra wo hwe na de comment ni wo contribution so e de aba ni nyina coronavirus and as a COVID-19 fight no ene na yeguso a ye ku enti second itakra de so yeso ye channel so betumi afaso ni mpenifo atwetwe nkomo se na be ni betumi nya ahoban bo ni ne wo se yetumi bo ye hoban no ewo second itakra se na be ya yin ntumi enko ye affected so join Ibrahim Abu ono so join e wa se be ni ya sorry so no ni e bi se ano port sisi everything is safe yes you to me record here it's not possible no the reason is say your vessel be ba na say steady na hwe na obama problem ye be ma na da anchorage for about 14 days even if possible 21 days after that answer ya ye moduma ni na work document o mo be dikan send in na say steady hwe na say we free endemic area o mo fo ye nche bi answer vessel na ba ye mo bi anko board ye be ma wa da anchorage ho after 14 days if possible 21 days answer yakomu say yakoye mu adwuma answer ya manaba waf nti yegusu ehwe pa okay and my main kanjo also say disinfection exercise e call so e won kan no so the minister kire mu say bibia akoye afen so no public service commission
no no ma prepare some name be flexibility working schedule be for staffs are omo ye adwuma e wo oman Ghana mu ase na me catch say adwumadi aye di adwumako bi e na oma so yasene a won ni di dwumadi ne nti won so wo ho na se opese womba omaye advertisement e wo dwumadi we so betumi abaye Kingsman shoes and I want any AD Jumedi opese unya classic shoes for all your event obekona so look classy we bema obani hu happen to say what chill show na for boutique question or say wow ona se the quarantine or the chill wage na won say etumi IFA so opese wo sponsor your program so patmo for hotlines ni fingu wonu na obi an so etumi hu na wa na say frame me personal line on 0550510712 0550510712 o frame ya ebedi nkomo ye nchaje kese ati enti bomodi ana be sponsor eja ye time no ekoka kranti ye sorry so na ye hwe ne krakra ensema wo be ma ye port ejuma ye for na afi ye so ye ejuma wo market circle ye so ye wo companies money ade ye so ye call ye bani ade nyina yo de mbaka ne se omo ye ejuma wo port ni na no tembia no portrait officers no omo about da ho 24/7 omo betuma from omo betuma ba de ha omo bia no omo bisa na enchechero omo because de ebechero omo na wo fa so a enkafa problem bia ema wo na once a ye wo ho a ye no omo ye adwuma no so de ye chiro so bia no ye ba ma omo ate na wo western na the whole Ghana de mbaka no say directives are government de the aba no ye mfa so that is 1 2 nchechire bia health worker bia de ba ma wo no se wo fa so ade ba kwa ye hu ni se obi onye health worker no waka asam kire wa memfa because wo kofa wo ho sonso aso wo ho de ba maw de ba maw nti se wo pa problem bia solve a ko health worker ho ono de ya kire no no na wo de ba kire wo nti so wo de kire wo na fa sonso a won nya problem bia e be kra ka say sanitizers ni ade na enye adwuma ade na owo ebekun na ebekun ni ade it is never true there why saying nani ama ha me ne say ebinum dwen say bia monsam na spread o mu say monsam betuma spread there but the aba no hygiene aspect say wodi wo huni a wonya ono no say the aka kire no say fa samina na nso hoho sa hotam bia we so hand sanitizer and the match say wonni baby a wobakwa akososo a wobafa bi nti hand sanitizer na tam bia say wodo ye wonsa ho wodo ye wonsa ho a virus bia mo bia wo wonsa ho bia ebewu nti wonya 30 minutes na ukohia saa Veronica bucket ni bia no wa hoho wodi samina ho na wonsa ho hoho nso man dada ho nya ne bia la fa samina no hoho wonsa ho yie mfisa wo yesa obeyi na kwa nti de mbede bagya mo ano nyami onsho bebre omo sanso join ye Wolves Kofi Evans enafi Daniel Okran ono so join ye woni hwe nyami show bibia so oni ene nana besa GH ene ye wa woda nyami wo hwe wate wonto wonkwem na o wife no so ye na ware ni ntem why ni nyina ye right for enche bia COVID-19 e be so ano na wa ye wedding na ye nyina etumi ene party no e be koso e wen and a happy belated birthday so enkoma Sheila David minister ba kope ono wo kumase nyami wo hwe na wonto wonkwem aha IDSG HTV ne peni ni didi nkomo anase ne twetwe nkomo fa hand sanitizer ho na afi so de port for ane adwumayefo de omo ye ede po wo mo ene ade no ye fe ne Joseph Nyako oko port health office one more no a company for no ho mo hwe accommodate ewo Ghana port nyakopon ya do mo chena e be sanso ye hia e won Nsemsem Dwumadze so na ye de ekoso e wo man de wo se ye COVID-19 mo no ye de abini se wo ye ne for politics nyabotere wati e be ba COVID-19 mbo ye ho ban wi ewi a e de politics e be ba edi abromedi edi nana ama boidiwa MCL nyamisho mo bebre ya bibia yeko de na so make sure say itumi ye bala afi West Side Music Box coming live on IDSG TV Brass Studios and omukremu awomode brontinya abotre music request ni ade na bomode ana prepare fe go honum yenya de to honum apena wo so be release na yebo ye dia mo nyamisho bibia so wakopon ye mo chena same time 10 a.m. to 11 a.m. Yebesan Asia. Bye bye.